شاطئ بوفكيرينا ببلدية القالة ولاية الطارف وجهة تستقطب العائلات الجزائرية من داخل وخارج الوطن الذي تبحث على الراحة وحسن الاستقبال. Salam alaikum, je m'appelle Sarah et honnêtement je vous conseille cette plage. Bienvenue à Boufkarine. Derrière moi il y a la sécurité, vous avez un kiosque qui vous accueille et une équipe formidable. Honnêtement je vis sur Paris et il n'y a que là que je peux me trouver réconfortée et en sécurité. On passe de bons moments, il y a des jeux aquatiques comme des pontons, comme des activités nautiques, du jet ski, vous avez même des pédalos à votre disposition, vous avez une équipe de sûreté, des maîtres nageurs, des parasols, une équipe qui vous entoure, ils sont formidables. Boufkarine, c'est la seule plage où je viens. Il y a un parking surveillé et vous avez même une salle de prière, bouchée de 100 mots. Il n'y a rien à dire, vous avez même les douches. Bref, Boufkarine. Salam alaikum, je m'appelle Mélina, j'habite en France. Je suis venue en vacances ici et hier on est venu dans cette plage. On a aimé, c'est sécurisé, il y a beaucoup de services, il y a à manger, il y a du jet ski, il y a des pédalos. Donc on est revenu aujourd'hui et voilà, c'est propre. Bonjour, je m'appelle Nourala, je suis dans la plage de Boufkarine en Algérie. La plage franchement c'est la meilleure de la région, il y a tout, il y a des boissons à manger, il y a la sécurité et il y a l'équipement aussi et le personnel. Je m'appelle Mehdi et la plage de Boufkarine en Algérie c'est la meilleure plage de la région, il y a les kiosques, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut, c'est l'une des meilleures plages qu'il y a ici, venez visiter, bienvenue en Algérie et je vous souhaite le meilleur. جئت من ولاية خنشلة إلى شاطئ بوفكيرينا ومرحبا بكم جميعا. السلام عليكم، اسمي شبيلة، جيت من ولاية جيجل إلى ولاية الطارف إلى مدينة القالة، وهذا البحر عجبني بزاف وراهو مليح، واللي يحب يجي هنا يتفضل. هنا راهو كاين الأمن السيكوريتي كلش كاين هنا متوفر، كلش كاين متوفر. السلام عليكم، حنا جينا من قسنطينة اليوم. ديجا جينا البارح لابلاج هادي عجبتنا بزاف، جينا عاودنا جينا. سي بلاج سيكوريزي بيان سيرفي، عندنا كاين الحماية المدنية لهنا منخافوش على ولادنا، كاين لي جو تاع الولاد ثاني، كاين مصلى الناس اللي يحبوا يصليو. فرانشمون فاميليال، سيتي نيكل. ميرسي بوكو بور لاكاي et bonne continuation. Merci. من ولاية بسكرة، جيت القالة باش نروح لشاطئ بوفكيرينا، كيرانا وعجبني بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا السيد نور الدين الرحماني مسير شاطئ بوفكيرين. نشكر الصحافة عزيات عندنا مرة ثانية، نقولوا الزوار تاعنا مرحبا بكم، رانا في أسعار معقولة عندنا، راهي كل شيء متوفر من ناحية الملحات، من ناحية الدوش، من ناحية كل شيء، من ناحية الأمن، من ناحية الدرك الوطني والأمن تاع الإدارة تاعنا، رانا كل شيء متوفرين، راهو شاطئ عائلي ما فيهش مشاكل أي مشكل. نقول لكم مرحبا بكم بكل ولاية.